Inhlanhla ithi tata kuMthandeni Comelisha umfoko wamanqele emva kokuthi-ke aposte iposti-ke aveze izindaba azihamba-ke osukwini namhlanje-ke laphana-ke njengoba-ke kuwumgqibelo-ke laphana-ke uqashwe emcimbini-ke ewu-6-ke laphana-ke. Le nto bafowethu inhle kakhulu-ke, ikhuphula-ke amaciko esiwathandayo, ikhuphula umaskandi-ke njengoba-ke kubonakala-ke ukuthi imicimbi nemicimbi eseyaba khona umaskandi ubalulekile kakhulu ukuthi ube khona. UMthandeni-ke usenhlahleni enkulu-ke. Le nto bafowethu-ke ngikhulunyiswa yini na ukuthi-ke abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana-ke sebephawule kakhulu-ke ngalolu daba-ke baveza-ke ukuthi-ke cha, uMthandeni izinto zimhambela-ke butepu-ke endimeni kamaskandi. Ubhale kanje uthi namhlanje ngiyosebenza emcimbini ewu-6 yonke-ke ngicela-ke lingibolekela-ke ibhanoyi kusho uMthandeni, okuyindlela-ke yokutemula noma-ke yokudlala ekhona endimeni lena-ke ngoba kuyakhomba ukuthi inkulumo yakhe-ke ayibheke kubani kodwa-ke ikhombisa ukuthi-ke uyayi-appreciate-ke indlandla-ke ayitholayo-ke laphana-ke yokuthi-ke abahleli bemicimbi igama lakhe bangalishiyi-ke ey'ndaweni-ke ey'fanele ukuthi-ke abe khona kuzo. Le nto bafowethu inhle kakhulu uma singayiphakamisi kuyofana nokuthi-ke sidlala ngesikhathi kodwa kubalulekile ukuthi sisho ukuthi cha, le nto ikhomba ukuthi indlandla ithi tata-ke laphana-ke emdletsheni. Sikhumbule masikhuluma ngoMthandeni sikhuluma ngomuntu-ke osemehlweni abantu kakhulu njengoba-ke esuka onyakeni ekuhlukaniseni ehamba phambili kuma-streams enezingoma ezithrendayo-ke elokhu-ke engenile ebantwini selokhu unyaka ophilile namanje kwalokhu usalokhu engenile ebantwini. Le nto-ke ikhomba ukuthi-ke ekunokuthi ehle ukhuphuka kakhulu. Le nto-ke izombeka emathubeni amahle kakhulu-ke uMthandeni-ke umfoko kamanqele-ke. Sibongele-ke nama-Red Nation-ke laphana-ke ekutheni-ke iqhawe lawo-ke laphana-ke lisahamba-ke ngendlela-ke elihamba ngayo. Bafowethu thina-ke siyisiqiniseko esemida-ke sikuthatha sikubeke sekunika khona-ke njengoba kunjalo-ke sifuna nje ukuzwa uvo lwakho nanti iqhawe ligibele imicimbi noma-ke ligibele isiteji-ke kawu-6 ngosuku. Le nto isho ukuthini kuma-Red Nation, isho ukuthini emdletsheni, isho ukuthini kubathandi bomculo. Bafowethu kuthiwa-ke into enhle iyanconywa, thina siyithatha into enhle siyibeke ebalazweni, sifuna ukuzwa ukuphawula kwakho ukuthi-ke uma uyi-Red Nation umthandi kamaskandi umthandi womculo lapho khona inhlanhla ithi tata emdletsheni kuthini okwakuphawula. Ngabe le micimbi uzoyikhava uMthandeni ukuyihamba yonke noma khona ngeke ayihambe? Asazi bafethu kodwa-ke okuhle kuyabongwa.